O, si spento, metti neki trik. Ajde. Ovako. Izabit ćemo jednu kartu. To je trojka. Izaberamo još jednu kartu. I izaberamo još dve. Karte. Jak. Znači koliko imamo karata? 1, 2, 3, 4, 5 karata. Točan broj. I ovako. Gledajte. Koliko imamo karata? 5. Sve ruku. Izagam ti sve karte. Evo zapisnite karte. Zajebam ti karte? Da. Momite ruku. Sa klop s drugom. Ruke. Uzmem karte. Poredaj sve tu. Sve što god imaš. Sve. Sve. Kako? Magija. Imam tu. I tu. 6. Kako? Kako? 1, 2, 3, 4, 5. I stvarno 6. I to je bio moj trik. Ko sam dala. I to nije bilo sve. Evo svaki dan imamo nove trikove. Hvala na gledanju i doviđenja.